him say Mrs. Uno Monsieur Ben maybe or by university you see and I'm me who na oba school ana me hu no na for semwa ana ye de kan waresem entemu na me di nyinsen ye abrante ne ye friend say redeemer hajo your friend say redeemer hajo redeemer patwan hajo hajo de ya nwuna din patwan we ya nwuna ni okay yentie o patwan eye na for sem na neja empena sem bem enti menene tina be 3 months anu aka chem say opeso oware me ana mse mate emu na nyinsen bai in fact ha me kakra ama me ko to maame anim maame bufu yie na be ma anwuna ni de oye da na ne kwanyem o ada na maame kasa ha no pa enti anu aka say anwuna ni de won pe na wo ye die ni me asantini oh okay enti emu ho no ama me ko to na no say omanwuna mamu die so winyinsan ya wuwu ubewu enti mamini hajo na kachira osa wa kachem say omanwuna mamu no so winyinsan ya woni akra ni nyina wo beko wo tu nyinsan no gu a woni akra ni nyina beko but one anam won saman ama me ko suche me ma me kachem ma me se mesrem no de anya ba mesrem no so odo me me pa ne chew ma me de in fact ne ha no se oba ne den ba ta odo ne ba omuan kakra enti na akwa esem ne nete enti otufi ni hostel ho abetina me ma me fie enti na me na nete ma me fie ana se de no ote no ye ni papa ama ma me kra hu se de no ofu se no ote no onte sa ana ono na bona kon homa ne etete sa awarefo awo me ma me fie oye wo ho ade wanya me ho ade ahyase no okay akopem se me de wo ye ne ye operation ono na ehwe me because na ma me kodwa okokofa bayire e wa tebubu obeba ono na be ye bibia ama me ono aduane nyina obe no aduane nyina ama okay ajale nkwa na no ntimi nwale akwala no ba na my sisters mu oha no mo hwe me ama me dwale akwa ne bibia enti na se de wote no mama me kwa ni beje ne ho enti eche na okacha em se me de awaresem to nanim se uka so obeye me ho ade ya me ho ade ana se wo afie no wo wie school woni ska ana mtakra bi ekita bia fama me na me mfa bi nso so ne mfa anya ho ade no ana se wate ana ma me 10 million me am ko pay bi so so mbo ka che ma me na ka che ma me se ba ma ni niska ana se na wo bi obewale wo niska ana me se ante me srew bua me ne anya me ho ade na chese na redeemer na so pen pa na me pen pa aje se so support no yo ho ade support no ya me ho ade okay enti ma me say okay mate ma me ye bibia se ba tan ye na ade na se na me pen ba ma nti na me ni hwe mbe kwa madafu bi kwa jeje ntoma e digu ya de ya ho ade nyina ekolakim kwa pe ekolak na kura bi no de bo kura gum akope ekolak ntoma ni nyina bi gum bibia na se ya de bibia ya kwa pe ana ya kwa pe abosia ana na maka che me bra se bra ya boa me ana o wunu bia me se boa me ma me kwa pe aponche ni ade aduku omo ye fufuo madwane sem ni nyina ya me ma me ka enti ye wie bibia no na ma me frɛ ye ana ka che se ni se ana m se ante de wo ye na de na ya meja ene se de papa ma fa hwe ahye ma me envelope nim adai ma fa hwe ahye bibia ma me adenti ba sana na misika nyina asa tu one ma me kasa se ante se be ma ni niska nti mesre na be ma ni wie sku net was wo nya adwuma ni first pay no o de be bra me ma me sana me be ma ne kan se ne first pay no o de be bra me ma me ama ma me menim se me ma me do me fa bibia hye wo ma me blipnim ba me present eno sa de no a wo ye no oba santemamu a ye frɛ no tamboba envelope no ye be ma abusuan di bi abusuan wa nkasa afiri ye be ma mu bi na empempi no ka envelope no a ye ma abusuan no ka wo ma me etumi didi sa envelope nim na mom esan se wono na kura woni yafunum na wo brɛ wo ho no
te pente kwa wo ho no asantefo frɛ no tamboba ɛwɔ sɛ ode ɛma wo maame no ɛno na wa ama no mama no yɛmfa pompono ho na yɛkɔ maame pensuo bi nom na kyerɛ sɛ wo maame no sika sɛ ɔde ma no mana kuma tɔ ne yɛm sɛ tamboba no wamfa ama no de a pensuo bi nom acho da bi yɛntoa so na yɛyɛ bibia wie yɛ no bɛma de ɔka so ɔkɔ penny station because na wawie school a ɔkɔ yɛyɛ wedding ni bibia wie yɛ no nti wɔkɔ ɔbɛ 2 weeks emu hɔ na akyire wɔbae to ɔbae na ɛsɛ ɔbɛfa me na yɛkɔ baabi a wakɔ pay station no nti wɔkɔ yɛkɔ kra me maame in fact maame ka kyerɛ me sɛ kwa me kɔ nyina na ninyi awale n'akyi na akwɛsɛ asɔfo bi baa mu no sɛ wanya ɔbɛka sɛ bia sei na me kɔ no me nya me nkɔ asɛm bi pa dia ma me mafi wo boabua ho a wo kɔ no me kɔ no ɛna maame sɛ kwa wo kɔ no na ninyi ho na wa susum ka kyerɛ wo sɛ in fact me ro ho me tika nim nyina na me su because na nka me ne sɛ wo kɔ baabi a nka maame ne ne nsa to so sɛ wo kɔ no nyame nhyira na me nyo bibi obeye bia nyame mrem ba maame no mu sɛ na ya odie bi ɛwɔ ne mu ana me kɔ nti me kɔ nyina na me su ama me kɔ me ka kyerɛ me sɛ bibi ansi nti me de menka makoma nto me ye ma yɛkɔe yɛkɔdu baabi a ne ɛwɔ ne adwuma bia ni hɔ anamɛye nti youth employment ɛna na ɛwɔ hɔ mekɔpɛ bi yɛye nti na mekyerɛ deɛ wɔ hɔ saa adekyerɛ ɛna na mekyerɛ ɛwɔ hɔ nom nti emua na mesanyi nsɛn me second born sata me child menya be 2 years e wo honom menya 2 years e wo adichenim e wa na sa government no e ko over e ma aban ni gu ya youth employment no ya amfa ye bi okay enti mo na me sanyi sen me ba no otoso me ensa no enti menyi sen no in fact I won na menya problem e topic ni ade enti mo ho no me ba me back me ba me maame wo se nyinsen me de nyinsen aba se me ba bewo me ba na se me hu se se me sa akọ back na me akọ wo ho no because me kun ska sem ni na no afa ma edu month kra no afa ska ma se me kọ hospital kra on fi no nim se me maame wo ho krobe so na ne wo no na me ne no voter region ansa na wonyem ye wo so ba be wo mampon ansa ba be wo mampon edu se me kọ hospital kra no afa ska ma edu se ebia continental so na se me kwa on first camera ba mo ka che me se me ba be be operation because medical ye CS mienu we ka ho third me sa ye ba kwa ka ho enti me ye be se atwa me biem enti na se me kwa nte hospital tentem na ukunu no obefa ukọ ho no okọhye wani ye ana in fact ode me kwa ho no na men youth employment no na atwok money pan ye say asante for me hunu ye say obia obeda sorry no na usika da ho the TV so an assassin atwok money de nya asante asem say de obi adidi we de atwok money film ebia mo tie me chop money de nya asante na edidi de obi adidi enti no chop money de say the TV so na wo ye ne say okay of course ade wo ye say month ni dura o say ebiaje 4 million for the whole month but ade na wo ye so beto emu anwa asiwo but sa 4 million na wo de beye bibia wo de beto nam say bibi be hia fie kura sa scanner na ade be use for the month no sa na wo ye me ne China sa na wo ye enti me sa ba say me saba me call back afi be mu asem na wo kan me patron satam be 20 20 can I say 20 adi fi say 4 years 4 years ni ana 6 years enti me sa call back no busam sa de na maba anam sa de a wo ye ni senye satam na wa wo wi da bi sa na me wo na nyinse ne da su kura me anam ka chen sa de a wo ye ni senye 2017 sa de a wo ye nenye because on fa chok money ma ana me continental pokura na menya scam de beko enu nti na me aba se na me wo ha se na me wo de a wa obehwe ama bibia ska sem bia bibia wa na obetwia enu nti na ma me baaye
enti ba ne ha no say hwan na wa ha obedwale me ba hwan na wa ha say bibini a obehwe ama mawo anam say ne wa because me wo ho no first ka bi ama ni na cha wie me ma o first born no wo no fan me wo na Asante Mampong e na kwa wo second no wo Asante Mampong me wo na Asante Mampong and a third one no and I me won voter region go won de be ma ye kana se mo na wo say me na wo mienu won mienu no wasa na me kana yes mienu no wasa na etu ko ye third born e be beat me kakra eti be ma we de o first born wo na Asante Mampong me wo na Asante Mampong and a second born me wo na Asante Mampong na de he na ase be ma no born ho mo de won na no aduane ma wo no mpacho ai we ya we one so free voter ba Mampong o free voter ba Mampong school somebody can know first born e wo Mampong honom aya na me ne tie e wo me ma me fie e no di wie school e no di wie school no to wie school na wo nya chance ba a voter region e no ho no be kira ade e wo voter region ho okay it is a sia no die be pa na sie me pa cho die si ne say no me wo second no me ko minya topic e ma akwa ne free ma wo de ho e ma me ko da hospital enti a che no mo ye ya na akwa ne sa call back nti mo ka chem se minya medical attention enti mu ho kakra bia na masaba enti akwa na nya 9 months onya 8 months e na mo ka so be yi akwa no ombe yi no enti o ma me moja ne ade cha ne moja nasa omoma moja na ade cha ne moja nasa enti mi di moja 9 moja makuma na twa mi sesi a na memra wate moja na de ma no ano de papa ka akwa asode bi ake mama moja na menim asode a wokọ wo de twa me pensu bi nom ma me enti eturu se ye ma wo moja no tie ne si ye acho omoma me moja no doctor na frame me kun ka che ne say the way a ma wo ni sitie no je me wa wo twa ma wo because am saka se me say wo bie mu a ebia na me ne akra ne nyina ne afrim ana me kro se wate enti bebia na me da ne de da se de na me ho fa me no na me na me nim o mu ana o mo de me kwa ekwaye mo operation o mo ye mo operation na hwa na o mo sa de me kocha ma wo operation mu kra me wo no kra de anya me ya sa wo cha na o mu cha me no o mu cha me ba fie bibia yeye na me nya be 4 months 5 months no me wo mu na me bleedi na me yare na o mo sa de me ko na o makwa akọhwe me enti akwa ne nya be 1 year 2 years 3 years me wo na me yare so a metimi ye mra once na me muna hwe me ye mra once na me muna hwe enti esa me ko pa de kire because na me niska bia o a metimi de support o ko kira de no ofan ai kwa me krom bebia na me kru a kira de no kira de wo ss awo honom anam so ajam titi fie sa na menye hwe anam ko pe private school ana nam charge o private school ti se me charge akura na aba de na aba na metimi mini hwe adenti na umrim ni hwe na menim adekura na eye me enti me ka che ne se omoa me ma menko hospital ebia na wono mu cha me no ana menya problem enti me ka no won fi me ama me de ne ko eho waju me de ne ko pando ana mo twa ante me ka se bebia me wono oti region ye wo baby wo ha omo so ogu asem no enti memra ho me de nko mo frɛ no o ka che me se me ka che nse me be se me ba konfa no che e wo kumase na ho na so na me mehwɛ se ma wo de no bibia teche ma wo mu ana me ba ye me ka bia enti ho nam de kodu ye ne de omo frɛ no me de me ma mi ni ho bia ni ho enti se bia na ene ne te e no de ne koye sisa no ne ne te ono ko mutina de mo o chei ana e che omo frɛ me no okse omo tumi kunu so bia o se 5 million obenya ana m say na me free ayi kura voter region ba kuma se alo ife ye say na se me bedru a se nam de ba ko hospital na anya 5 million daddy in fact me ba nyina na misu me ba ya nam de me ka ko bedwa ato ama me bi o tie fie ho me ma me fele ne pa wo ye aduma ro education ho me be butu form me da form soon ye na ma me ne se yankwai in fact ha me ma me papa se Julie di o ko fa bani me obey ne den
want no sack as soma madam for back when nurse madam for ne de me ba a specialist be our asenua oba ya o de o ye no say one the child sister na wo ana osenya ha ne omo ye no operation voter no eh adai omo bobbo ne nso ne na wodie ne nyina afra omo ye dai omo bobbo me nso ne ma wodie ne nyina afra anti sesi a wote wo no omo twa wa wo no ma da so omo bobbo anti awono na ma me wotie me wo se omo bobbo wa wodie ne won so no afra se de omo twa no ne wonim ye ba se anti sesi a wote wo no omo ye ne yi anada so omo ye ne yi omo ye ne yi ka me ma me boy ye no me kura mfra me da anko busa se je na asi ukọ hospital na ya je se ya je ya na ka me ma me boy ye no anya sem ketua ana eja me ho to me kakra me no maduro na me da saa enti eye kakra no ana ma me se wo betina ha che ko shoma wo jankro no wo ho ko shoma mo na me pesa mesa akro ana ma me kasa ye ana me koy ti ma me kasa ya me koy no me ko hye me ma in fact omwa na me eja da ko me wo san na eja to me dem eja to e bibia ahye e wo voter ho e bibia ahye ye na me kasa month ne so me kro me kasa oh say winis ka kwa de to bibi ana one ten na me ba na so da dem eja na ehye no nti me hata nyama wa anim wa namba ne se do ai penin dem na wo ba penin no ba no se mama hojola ho me ana mse hojola fika o se eja ehye wo dem na mse je afre he na ehye o se ma behwe kenko joda ho ana mse awa me dim ni ka me hu emusie no pu ha nti na me hu ba bia me ba ne de nti na se ya na me ye se me nsa ebe hu me ba na ma so ne mu ne ja no ehye ne ja no so ehye free ai na de dem 1 2 3 ene jane epuba enti me so me bani mpa me de ni pia am collapse ye na mo je ye to hospital ehwa anwumle na teachers na mo ba ye ne mo mba me free hospital ba ye de na mse pin kra me nya wo de emo me ba ye na me ka se me ko ba ka se manta so je se ko to ne ma hye je se ko ye yi wan nya mu bia eja se o free me kru na se me kru ba na so ka se me va voter region me be fa mpna na wei ene nam so man ko fa mpna me ay baby wo kasa ya Daniel ai wo vote akwa mpana man ko fampana de ma me wotie me eduru baby a mo amonu masem ne yi bibu sam asem de ko wotie me ma me wotie wo sesi afrewu kunu ebusa non no o se wo kofa mpana na we na ma wo kofa na wo twesaye enti wo kofa mpana yan kle hwansa na wo kunu abekle line no man ko fampana na kofa de no ye madam for Bema madam for Bema debiu no ye madam for Bema ma me na ne da ne wanu o no kwa na me ka cho no ye madam for Bema etidie na be din be nwanwa se oba wantumi amfo oba adamfo na Bema adamfo no akofa me enti a e ma me kofa bla na adamfo no tama me ne ma hye ye no ohene na ma ye sei me frem me nua mo obi anfi bla no ehu me me na me free school ba eno ai teacher ni ba ko no ejuli mate wasem no se ade eno se ne dem ne manyina ahye no oh e ho na bra ne fa madamfo eno se na wo ye de na mse menye ehwe eno se na ntale ba eno se mama unta ska na de atoto nta eye bra no tuto o na wonim ne dada na wonim ne dada na menim no etu otonta ne ma no na ne one na damfo etwa ye eye damfo ototo ontare na ohwe me ba ma me kan sem yi na papa no kwase ma me ka no eti ukuru bo ku adu pense wo plan be ma wo be ma ne da because no ya madam for be ma na me fie ho da and so ene me bra busa ne say Juliet aba na de enti wo say oba ye no menim de enti aba sa no ka kire se say awade ne wagya ya na ba twa ma gya e de enti na odi gya ye me pa twa one thing ne say wa muame me dey na chi na o ka chem so ba ma hwe me amma ko school me kitete birth certificate o ka chem so ba ma ko school wa muame ana chi so kwa no me ho mfa me wa hwe me da ana me bae te se koda no we omo won ho me problem ba ko a me da me na
ofo so mesrew me problem a me da me na makọ voter region me ba me ma me ha sei no ma ye shopping edidwa akọ voter region wo se me ko hwehwe me ma wa ma hu nkola no 3 years ni wo ma me hu me ma da wo fa na won fa wo fa na me ma me kura fa na won fa 3 years ni 3 years me hu me ma da wo no ma di komo ofon so pen me fa wo fa na won fa me nti me man kan da wo tu afri ba bia na motie na na tie na kwa hu me hu me ma no na hu be ma no me hu be ma ne so wote ho won kire nkoda no won kire nkoda na won kire so go cancer si ana wo pese obo me so me nko na me ko because I need voter rate won ti me fo obi lo fe oba free akọ voter rate na 3 years ni o ma hu kola no da 3 years ni me hu kola no da adenti o fe ne so on fa to me test ne se me se no o ma me nti me ma ne nka na me ma ne hu me se me ti ase wo se die nti no ma hu kola me ne ma de kronti o so ma me hu kola me pese o hu se me pese me ti me ma ne nka o fo so se me hu biem ana wo no so manya problem kase am say sister bi wa ha se nko o baby wa ha obehwa sesi am mesra wani die mu Debi eba ya de mema de ntumi hwe me pa cho sanka wo hwe sesi a Debi me pa mani abre pa na me ka papa manya problem pa nti me se mesra wo ma we popro me ka che ne se o ma me hu me ma anana mo ya program bi oba no wadi de wanyine na di fie se 9 years ana ketwa no 6 years onya hu omunya nu se bema eten kwala no aya ho kire na mde pa me ma me nche aya ho kire na ka so obeji ska chi a obeja wo ma ho enti mesrew ma me hu me ma ana me ma no so se ba ko na de be ma me na dwanwumla makasa me ma no ho a ba ko pa kra me pe Chese no said the CS ni ko ne bobo wa wode no unwu biem me nwu biem enti wo bo man ho ba me pasa me nsaka me ma me pasa asa me ma ne kura ba me nche kura me nya re chechire kase o ma blabom ato de bi ofo so me pasa me kume ho kura because ase me ba ye no me nim de enti enya nyuru sa yes enya nyuru if ase me ba me nim an ko kuma to yem asempeni pa ye behwe ne edu ma na chi me nim de enti me ba wi ase ha me baby I say adwuma me anya bi anye anam awo ye twa me ni ahode bi am de ba ye adwuma kase okay tie say no ni nyina ne say awade no wade bi me wale bi me pa to me ma na de on fa o mo ma me okay ma ne pompono